algonaki ngufaru council amile gotum kodimeta ngole la ngufaru bina Abdul Nasir Ali le algonuge taarafu pahatum me penna me poster me send balaganna algonaki candidate number 3 candidate number 3 ka var algonaki tindawruge raiska bidi kurunge kon nimma fawa me raiska muge tajriba ya gabiluka di fawa me hekka gofa rajito hekki wada ganna le algono council ga betedia tindawru kori masekke yar mewani yar be fawa go be rajito no war boda wada ganna ma algono mi faru mi medang eddawru do koppa dawru ga me porimas danje honi mera fammi ga gendia goi nota gotuga sababun rajito ngetere bay ko algoda me council no konna etmasko eta parigi mati izalo hawat den algono rajito hawadu banje sabaki me kodin denna uno kantatta hoga iturun erat kore biya miyon halatu mera badaluko rajito na korimba divigen dia hidmetta ege me horiham gotuga divigen daane kama algono ummid kura fadai rajito mes kabul kurane kama algono ummid kuran ma rajito na taka rajito ngadigen nakonna rajito candidate ka algono algono